Mama wakwaba aha GCN page so midi de adwoa searching and then you did the kind of day ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emi abe on so we be a notification and esa the news said the betum bia obenye bi ati anase obenye bi ahwe wo GCN page here. Ghana fu bi no mo etiem no omo e de areho etiem na tia na omo etiem no omo efre hwan omo frɛ eye IGP ora dampare say ombra eye ensema ekoso e wo social media efa eye Serwaa broni enimguase a ode egu eye his excellency Nana Dankwa Ekufu Ado obebi sa say ede nimguase eye nimguase because Nana Ado ne wa twempena dampo a social media na ode abetena no yanya ne den Nana Ado eye Ghana ye man pani enye Ghana fo nkwanso na e wo social media do bia etimi eba hobi enti se obetena social media ebeka se Ghana mampani no wa twempena enti den Serwaa broni enye nko na Ghana mampani no wa twempena ena ye Nana Ado nkwanso ye president a sebio wa twempena oye bemba ena bemba nso de anything can happen enti Nana Ado wa ne wa twempena na se wa betena social media na ugu ni masia Ghana fu bebre eno ena ye ntia ase na ye se wo experience Nana Ado ene wa twempena no ene ye wo problem with you that be ye no woni asem because Nana Ado ne wa twempena ene ye mu mienu mo asem aba social media na wote na ugu Nana Ado ni mase no ene ye Ghana fu ye how because Nana Ado ye president nti enim guase be koso bia no ebi kan ye Ghana fu na Ghana fu bi etiemu efre yo owura IGP omo se dampare on pese bi nkwase asem oye Mr. No Nonsense Man enti no Serwaa broni se why na dwen se Canada ho na owo no Canada embra no different from Ghana de na oboa se Canada utimi obi pictures now the blackmail in pakro na omutumi chiwode a ene Ghana ha no so we hwetwa Nana Ado president pictures now the blackmail no social media there ene na ya de esembra no enu edi enti no Serwaa broni anytime I we Ghana bia no Ghana fu bi after one interview a one Kelvin Taylor social media no Ghana fu bi say we Ghana ye mampani animase enti na da obeba Ghana bia no ene na ye ready because embra no ene obedi na yenti ensema Ghana fu bi de etu dwa na sa adwenche omo de ebai wa bra Serwaa broni na Kelvin Taylor omo interview social media no Hello, Daddy. Nyamishira wo metie for more platforms nyina. Daddy, ma hwe me pese me hwe ade ne kese ma hwe kakra bi. But sister no bibi aha na dwen. Wo be di ntro baako. Se enam hopes na do yeso ena odi nana. It me feel said Daddy, and so say we sit time be brave e won nsam no because small Kenya yon tro. Na de emi ya no se wo gu ne mani ase no wo gu wono an ho ani ase asoba enti Daddy my future am de be man say so sa ne suban because amra the way maybe see ni juma no na me fere kra ma no ti Daddy the tie fro nyina baba Daddy, good morning. Morning, ejuma pa. Daddy, nyame shiraw. Se krom ha asetran ya koye bana wutimi nya daji tembia wo bana be chekire nsem nyankopon shiraw. Onto mfi mu bibia wo yibia enkoso. Etia anansa atiefo nyina anope. Daddy, na sema wo ne sese wabru ni sese no ni problem pa anything. Inti interview yo kokoye nyansa ben pa ne bom abroni sa asam no so ye no korek asam no ye no korek unim president no ba biara yakopon ye wadom wa na be ka kire se 1 minute to 2 minutes na nya wo ye frɛ wo maame ni nyina sa wodu ye nyina obi wo hoping na wonimu no se wusu ni ba bia ge na nkasa no ye credible person me de me nwanwa ka kire no daddy ka kire ni se me see me wo Canada high see bibia be ye adwuma no ye haya nkrofo ti so ni adwuma ya omra ne empa adwuma ma no no nyai ne ma wo ye na emfata no na emmoa no so what you say because when say ma bebre afasa kwan we so enye scan free mpanfo no ho nti ono so koye bi ono ne de dia backfire am one okra de ni guase e na abre no si wa hu say no question anani wada si wa ne wa na enti anything nana no da enti anything oh na we no
and I see the crofo bebre, obi kan say, a church and crofo bebre, kwamu, ama munyam penfobi, any omon kasa, and answer munyam wobbing free or morning and sebi say na edible. A no cre or monoqua, any day no cre. Now go you some picture then. Ono se Canada ha o we betumi inside no wahana and officer or Canada ha no so ko Ghana na mra na asesa na ensesa when I was a IGP cra friend no bobi owo bia din tapo befa no ko no ye na ensem fon ehun hia kra dadi eno te ma asem kra no when ya na ja ko transfer baba bonu mu sem o kam se tro bia di tra na no fonfom eno e tresen no crazy ka wona na information ka MPP for sure mpay for no come be no ma jefri wo o ka se come ma dia na baby ana because them so mu tu kwan nti no wo mu cheda kra nyi wuni se na ye o mo frefre wo no na wo kra mo nyi wuni say bia BBC na BBC nti na mpo so bu hu ko so do man say di panu hu so ko washroom kra wo be ko akojira akotwitwa ne pictures nti no crazy o mu chiesi so ko be information o mo ye o maye nti dadi me de na me kan say abaya we yasem no me de na me hu ani say nkwaso mu menim botaye potin ogina sanima we nyina no hadwin o so no aka so o se body fache efre urade ho because the battle is still the Lord. Thank you, Daddy. Bye bye. Oh my God. Good morning, Daddy Fred. Evelyn Taylor in Washington. Facebook is why this is sweet Fanta Diallo. Daddy Fred, wait there, something na no waka no. Ye here so becheche bibia mu biu. Also onim Hobson. Muna mujina hoi. Edi akra ne ha girlie. Daddy Fred, ye ka. Hwe, Serwaa bro ni wanya broken heart o. Daddy Fred, obinya broken heart a unimu ana. So the oyo onye oba nti unim. Obinya broken heart a no okasa. Ke na broken heart. Na ofin se bia oni Hobson edi agro ni bia papa de be ware no. Enti Hobson ware ye no se so ana na wo so. Wo se sofo bi kra na dwodwo ne bo. Serwaa bro ni yenim se wo tie program yi bi. Wo kyerɛkyerɛ edidi atam wa ase yenim sɛ ye wo a but unim bibi me de futu kakram de be ma wo ase oba no Toronto ho no bomodia na concentrate wadwuma ne pɛ adwuma papa biye na America ha de bibia be si wani so a pɛ sɛ oyɛ bia wo betumi aye me de futu kakra na me de ma wo what you say enti menye wadwen sɛ wo kwa akopɛ sika wo Ghana fo mpanyimfo ho because wa hwe yi anim guase e beto wo no enya anim guase ketwa sɛ wa woni sika woni hwe hwe anim guase a wakogu ho na nsen wakwa akowia bayere ama ya chew ukowia yeah, offering no me kwacho emfre fa audio bre me kwacho why fa audio bre emfre bayere anim guase bebre anim guase ne basewa ubetie ma asem a enketwa asem eso kra ne ko anu tum na nya de obenya 1 cent kra free panyini bia ho na onu Kelvin Taylor no so no wo Kelvin Taylor wo de wo no so tena ho na eye saa nyema fo na wo te Alexandra ho na wo ye no wo me ba be hwehwe wa Alexandra ho so minim wo de kan ko achi every no de jai ye kwa na ikuti ha Daddy, good afternoon. good afternoon Pacho, what to say? oh yeah Me kasa free UK. Me di Dora. Yeah. Unu baba koke. Unu one. Yeah. Thank you. Share Serwaa broni yenye nyano humre. Share ye train ama wa start eyi enema ne PP. Na yeni no bika. Yem pese 2 years time. Obeba betena obesesana no so obepacho. Sacha opa no yensum. Enti wanya na adwene yie ade na woye no won hu se woye ase wono ane daje so wo free se wo bi senachi na wo pushi na se wanya on de won tonko so na wiase bibia woni mre